Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Uway o Commando berim jong ka National Security Force ubratip kum ubajrang sing kabadi ka kinhon ba Ïakhun ni Lehnoh ula syakam hadian balalap yu ba udai unong Khaïi Drok bashir Khaïi. Uni o Commando ubadan benta hak Ïakhun ni Lehnoh hak jingja thombor Lehnoh Mumbai hak 2611 ki Pulit ka Rajasthan benta ki lapin bena yu kum kingpin ni Snar hak jing Khaïi ba an yu ganja lakam yu hak miet sngi balang hachuru. IGP Vikas Kumar Lehnoh bo sing uladan kti ban Khaïi ganja na Telangana bat Odisha Rajasthan bat hajing khandra lalap na ya arspa kilo Drok. Ki Pulit Lehnoh lalap ya sing ba udan kti hani ka kambe an hadian arbanai ka jing persyang maklim syong that ban khandra nong Khaïi Drok hapo ka operation ganjani kabalelam da ka anti terrorist squad bat anti narcotics task force bajrang sing uday ushipai BSF barim Ublatrei Punjab, Assam, Rajasthan, Odisha, but West Bengal, ban yadaya kari na Lehnoh mayest. Hadian kani ula syaajiat kum Commando ke NSG, namar ka jing IT lot jong uhakam, bat Ïakhun ni Lehnoh hadian ke 2611, bat ula syakri kum Commando hadu hanyosnam. Hadian kani ula treino hakikam san Hima sima, bat hausnam hajar pulai lakyam yu na Hyderabad na jing shalan yu ganja, ka ATS bat ANTF kila bot dian yu sing lakumba arbana hak jingwat badai manu unong yalam ni unong aibut ban Khaïi ganja hadian ki jing aibut dian jongki lalap ba using uday unong yalam ba khmat hak ni ki jing Khaïi ki mar baan.